ada sahabi ibn abbas radiyallahu anhu garihum riwayagen aswa riwayat bidal wani kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflaja thaniyatayn idha takallama ru'ya kan nur yakhruju min bayna thanaya ada thanaya mi de dataki mi mihage angage dappilage emme kurimatin fenna hunna dede ade mi hadis ka bayan wege mi annani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge agafuluga wa dappilaga wa mi kurimatin mi fenna mi dedatuge demeduga ve huskame ida takallama ruya kan nur yakhruju min bayna sanaya ade mi dedatuge demedun ekade gefanu wahaka dakkawa iru alikamen nukumegende alikamen nukumegende mi hadis ka wiswe rawinge terega matruk noni enage emihge hadis balanu ganave befulen ehe namis mi maana dehawa sahha riwayatun alugane mi hadis ke kuri koluga mi babuge dashun asawa bay riwayat ka bayan ko difawane nabiya sallallahu alaihi wasallam ge dappilage meduga kurimatin fenna hunna dedatuge demeduga husjage waka mi hadis ka bayan wegen anna mi dedatuge demeduga wa husbein ekade ke faanu wahaka dakwa iru wahaka fulu dakwa iru alikamen nukumegende bay befulun rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga khalqi sifafulu ta bayan ko devvi iruga bayan ko difawe ekade ke faanan hissi nure libigen waka maneki hissutakan ihsas kurave fada alikamen ekade ke faanu ge kibaga waka ekade faanu hingawa wada ganna wayru alikamen wakama mi fotu ke sharih abdur razzaq hafizahullah bayan kurevi mi fadain mi hadis ta maan qafawa befun wani kukkureife maneki ekade ke faanu wahaka ful dakkawa iru mi kurimatin fenna dedappuluge demedun alikame wakama bayan wegenwa mi riwayatuge ei hissi nur fulen nune ekota ei hissi nure kaman alikame kaman maana kuraifawa bayan kofawa mihum wani kukkofe ekam bayan wegen annani nabiya sallallahu alaihi wasallam ge bay hadis basful takun nabiya sallallahu alaihi wasallam ge abikamalu aisha radhiyallahu anha errega vidal wani aisha radhiyallahu anha vidal wani qalat فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش إذا دان كلون إرّيك نبي صلى الله عليه وسلم جلّي بداعت منكي أوهار فلو لبّوان تبّواف رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دان كلون غنّكمُ إحساس كُربيجين تمن كمانا إكذا فانو هود من فتّوين فالتمست فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد عائشة رضي الله عنها كوتريكولا نبي صلى الله عليه وسلم مسكي كولو آد مسجد النبوي وني وركاريغا عائشة رضي الله عنها كوتريكولوغي افاركي اي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسكي توغي ان عائشة رضي الله عنها اي ريغن اي ميهارو كتكن عليكن اها وركن نهناني edu daankolun rasulullah sallallahu alaihi wasallam feni wada nugatumu aisha radhiyallahu anha ekade gefaanu hoddew mattaka aifuna alam atun aillamun hodamun wada gennevi ekotan ekamana wada nawanikon ekamanage aippulu leveni ekade gefaanuge funnabuge tirige maaneki dashufaaga eru ekadege faanu onnevi sajidaya eru ekadege faanu onnevi sajida fula ekadege faanu sajida fulan onnawa haluga waniko
ಆಯಿಷಾ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹಾ ekadege faanu hodda mun gossa ay leveni ekadege faanuge dashu faaga faatilage funnabuge tiriga ehidu ekadege faanu sajidaga du'a kurave allahumma a'udhu biridaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa a'udhu bika min la uhsi sanana 'alayk anta kama athnayta 'ala nafsik هذا مفدين ايرو رسول الله صلى الله عليه وسلم سجداga onna bagen dua kuram هذا mi hadisun bayan wegen dani رسول الله صلى الله عليه وسلم ge hibaga ebuna fada alikame wanama hissi alikame wanama عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم gelli wadagen mi andirige terega mi andirikam ge terega hoddawan uluwa kan nujehen ekmanaya rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajidaga mifadain du'a kurawairu ekadega faanuge anga fulon e faaluwa nuraki hissi nure nama ekmanaya fennane e namis mi hadithun nadi mifada mi maanaga riwayagen asawa eto riwayatakun bayan wegen dani rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahaka fulu dakkawairu ekadege faanuge mi agage dappilage mi kurimatin fenna de datuge demedun faaluwa nuraki ei hissi nuren nunkan